Divina Walo. Special award at the youngest participant tayo. Isod ni Luis Gabriel Santiago. Panda i-award. Isod na ti youngest. Youngest participant. So, deta po, the youngest participant tayo ni Luis Gabriel Santiago. Winner the kids female category. Iso na po ni Veronica Julian. Veronica Julian, kids female. Siya yung nag-iisang nakatapos ng 5K. Female. Kids. Female category po, ti 5K. Pangrugi tayo, NJ. Third. Makatlo nga din ka nga po ito. Finish line, isuna ni Jamaica Kiawit. Adult, 5K category, female. Ano nga po, makadwa nga din kang tatay. Divina Walo. Second place. So, the winner in the 5K female category that 2019 is Joanne Gasilan. So, in tayo in the male category, 5K. Third placer, Sherwin Remigio. Okay, so hintayin the second 5K category male, Jason Melchor. So the champion, the 5K category, that 2019 is Mr. J. Viloria. So palakpakan tayo may na po, 5K winner. Champion. So, yun natin dito yung kids category ako, male kids. Third placer, Adrian Guillermo. Team 3K. Adrian Guillermo. Okay na po. Then, second runner-up, the kids category male. Second placer, sorry. Sorry. Jomel Manhares, the third. Wow! Go Longhair! Go Longhair! The champion in the kids category male, Kimberly Tejada Senior. Alam mo, Kimberly Tejada Junior. Female category tikida po, Jo Carlin Foronda. So, iso na ako, di nakalagpas na category, female. So, in tayo ay the female category, 3K. Third place, Kathleen Joy Mata. Third place.
Second placer, Ronald Aguinaldo. And the champion for 3K male category, Erwin Benito. Guys, Thunder. So, i-award tayo dito yung Mr. and Miss Smart Apo. Sorry, nagkamali kang tinaisurat ito. Yung DJ beep number na is 439 talaga. DJ Mr. Smart. The beep number is Mr. Gerald Agustin.